بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد hurmatly cemaat Allah subhanahu wa ta'ala adam balasını öz kudreti menen jaratkan. Jaratуу жок нерсени бар кылууну айтат. Bir кезде biz жок элек Allah бар кылды. Allah Taala жасабайт, Allah жаратат. Адам баласы жасайт, бар нерселерди кураштырып, өңүн, түсүн, формасын өзгөртө алат. Бирок жокту бар кылуу адамдын колунан келбейт, периштенин да колунан келбейт. Жокту бар кылуу бул Аллахтын колу, Аллахтын кудурети менен болот. Бүгүнкү күндө мисалы үйлөнө элек балдар үйлөнөт, эртең аларга жок перзенттерди Аллах берет. Ушинтип Аллах Таалам адам атадан баштап бардыгыбызды өз кудурети менен жараткан. Жаратканда Аллах, жашатканда Аллах. Kimge kança ömür bergen bolsa andan bir көз ирмем дагы көбүрөөк жашай албайт. Allah Kur'anda aytkan "İza jaa ajaluhum" kaçan adam balasının möhnötü бүтүп, tolup jetse la yastakhiruna sa'atan ve la yastaqdimun. Oşonun bir көз ирмем murda je kийин bolboyt. Kebir adamlar uzun ömür körüp jaşagan adamlardan surayt, siz emne kıldınız ele dep. Siz kantip uşun jaşka jеттиңиz dep. Anan al birөөsü aytat men kartoşka köp jeyt elem, ekинчиси aytat men sakar jebeyt elem dese, el oylop kalat, muna sakar jebese köp jaşayt eken, kartoşka jese köp jaşayt eken. Adam balası emne jesin, emne içsin, Allah bergen ömürden köbürөөк jaşay albayt. Allah har bir adamga çektep ömür bergen. Ömürdü de Allah jaratkan, ölümdü de Allah jaratkan. Janalgıç perişte adamlarga ölüm berbeyt. Janalgıç perişte Allah kimge kança ömür bergen bolsa, oşol ömür bütkönde ruhtardı çoğultat. Malakul mautillezî vukkila bikum. Allah Taala aytat, ölüm periştesi silerdin artыңardan dayındalgan. Emne kılууga? Al ölüm berbeyt al. Adamdardı öldürбейт al. Ölümde Allah beret. Al emne kılat? Ruhtardı çoğultup alıp ketet. Adamların ruhun çıkarıp alat. Janalgıç perişte kim al bizge jaşoo ömür berbegen bolsa, ömürdü ala turgan, ömürdü bergen Allah alat. Hazret Anas radıyallahu anhunu Haccac bin Yusuf degen padişah, öte zalim padişah çakırat. Zalim degeni körüngöndü öldüretdi, jakpaganda öldüret. Çakırıp durup sen men tuuralı ушундай сөздөрдү айтып жүрөт экенсиң. O туура эмес кылганыңды айтам, туура эмес кылды деп. Десе айтат, анда мен сени өлтүрөмүн дейт. Anas bin Malik radıyallahu anhu aytat, эгер сенин колуңда менин өлүмүм бар болгондо, анда мен Аллахка сыйынбай эле сага сыйынат болчумун дейт. Sen мага өлүм бере турган болсоң. Sen мага өлүм бере албайсың да дейт. Мен Аллахка сыйынам. Adamın жүрөгүндөгү işeniç Allah'a ушундай бекем болуш керек. Sırtta alamda ne olsa olsun insanın жүрөгүндөгү Allah'a болгон imanına, işeniçine şek jana kemçildik kelbеш керекти. Allah rızkı beret. Boldu. Kımbattasa da Allah beret, arzandasa da Allah beret. Ettin baası kımbat boldu. Al biz üçün al. Allah rızkı bere turgan zat üçün kımmat, arzan, anna ayırması yok. Allah öz kaznasından beret turganlar. Rızkını Allah barına beret. Atası barga da rızkı beret, atası jokko da rızkı beret. İştegenge de beret, iştey albaganga da beret. Kebir adamlar iştey albayt. Bir sebeplerden ulam. Je jaşı jetbeyt, je küçü jetbeyt. Allah alarga da rızkı beret. Allah rızkı beret, bирок adamlar ne deyt? Men bagıp jatam. Ata enem men bagıp jatam. Ölüp kalsam ne olur? Baldarım men bagıp jatam. Biz ölüp kalsak ne olur? Oşuğa rızkını tuğanlar Allah beret. İştegenge de rızkını Allah beret, iştebegenge de rızkını Allah beret.
bir söz var elem orada, iştesең тиштейсиң деп. Манisi iştebesең тиштебейсиң деген мани. Жаш балдар иштебейт го, мектепте, садикте жүргөн балдар. Бирок жейт, иштейт, иштегендерден көбүрөөк жакшыраак иштейт. Больницада жаткандар иштебейт, жиндиканада жаткандар вообще эле иштебейт. Түрмөдө жаткандар такыр иштебейт. Аксакалдар иштей албайт, иштебейт алар, бирок төрүдө отурат, жилик жейт. Kim иштейт? Ошол иштебесең, иштебейсиң дегендер эле иштейт. Рызкын Алла иштегенге да берет, иштей албаганга да берет. Болгону иштесин, иштебесин айырмасы жок. Мен иштебесем ачкадан өлөм деп иштебеш керек. Жумуш кесип таштап койгон болбойт. Дыйкан дыйкандыгын эң мыкты сонун аткарыш керек. Соодагер соодасын эң туура адал жол менен аткарыш керек. Бирок ниет эмне болуш керек? Аллах рызкыны берет, мен ошону адал жол менен алам деп ниет кылыш керек. Уурулук кылып эмес, элди алдап эмес, бирөөдүн акысын жеп эмес, балким дыйканчылык кылып Аллах берген рызкын алам. Ustaçılık kılıp Allah bergen rızkını alam dep jumuş işteş gerek. İştey albagan adam Allah rızkı beret ana. Murda iştep koygan. Oşonduktan rızkı maselesi boyunca ança korkboşubuz gerek. Kança hayvanlar var iştebeyt go, koylor, uylar iştebeyt. Adamlar kızmat kılabız alarga, kışkı çöplerini çoğultup, jemlerini satıp alıp kızmat kılabız alarga. Peygamber aleyhisselam aytadi: "Law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqut tayr." Tağdu himasan ve taruhu bitana. Eğer sizler Allah'a kuşlar kança tayansa, oşonçoluk tayanganыңарда, anda oşolarga rızkı bergendey sizlerge de beret ele. Erteң menen kursağı açka uçup ketet, keçinde uçup gelgende tok bolup uçup kelet. Bir talada, bir köçölörde bir buday, bir arpa düşüp algan bolot, oşonu jeyt. Anın üyünde seyfi jok, anın haladilnigi jok, kampası jok anın. Kışı menen jaşayt, bирок Allah rızkı beret. Oşoga rızkı meselesinde hareketli jasaş gerek adam. Hareket emne sebepten? Hem hareket kılsan beret da degen niyette emez. Adal joldu tandoo niyetinde. Sebebi rızkını adal jol menen alуу dagı ibadat bolot. Oşol nandı, oşol akçanı aram jol menen alsa dagı bolot ele go, bирок günөө bolot ele. Aram joldan saktanıp, bирөөдүн akısынан saktanıp, adal jol tandagandığı üçün bir som tapkanına, oşol tapkan akçasına üyüne nan alıp gelgenine Allah'dan sıylık alat. Ne üçün? Adal jol men alıp jatat. Adal kesip kılıp jatat bul adam. Men iştebesem bizdi kim bagat degen söz tuura emez. Sebebi Allah Taala ne jaratıp koyup ele, meygile özüңөр jaşagıla dep koydu. Jok. Jaratkan da Allah, jaşatkan da Allah. Oruunu da Allah beret tuğandır. Ölümdü de Allah beret. Oru menen ölüm eki başka nerse. Orugan adam ele ölöt degen düşünük jok. Je oruvagan adam ölbeyt degen de düşünük jok. Kança adamlar oruvayle, mıktı, den soluktu, jap-jaş. Bирок ölüm gelse, dünyöge kelүү kezek menen, bирок kaytuu kezeksiz. Çoң atası bar bolup durup, neberesi kaytışı mümkün. Andaylar bar. Bирок kelүү kezek menen birinci çoң ata kelet, anan ata kelet, anan bala kelet, anan neberesi kelet. Kelүү kezek menen, bирок kaytuu kezeksiz. Oru bul Allah taraftan verilgen bir sınov. Oru ölüm emes tuğanlar. Biz birөө ölüp kalsam ne deybiz? Ne olup ölüptür deybiz. Hem vaktısı bütüptür, rızkısı bütüptür, ölüptür da debeybiz biz. Hem ne boluptur deybiz. Oşonduktan Allah her bir adamga ölüm bergende sebep menen ölüm beret. Adam basıp baratıp öyle ölbeyt. Je bir kırsık bolot, je oruyt, je operatsiya bolot, je kartayat. Bir sebep bolot, biz ne deyli? Tura kartayıp kaza boluptur. Allah rahmat kılsın dep koyabız. Жөн эле басып баратып өлүп калыптыр десе ишенбейт адамчы. Ошондой дагы болобу? Эми вакытысы бүтсө болот ошондой дагы. Ошондуктан сыноо, канам не дейт бул? Операция болуп чыкпай өлдү, кырсыкка учурап өлдү дейби, же болбосо эми вакытысы бүтүптүр, Аллах берген өмүр ушунча экен. Ошон өлүптүр дебейт. Ошого биздин сыноо эмне деп айтышыбыз керек. Эми башка доктурга алып барсаңар болбойт беле? Өлтүрүп албай. Башка доктурга алып барганда да өлбөй калат эле. Же машина акырын айдаса болбойт беле? Акырын айдаса өлбөйт эле. Жок, ал акырын айдайбы, катуу айдайбы, дүйнөдөгү эң күчтүү больницага алып барабы, бүт доктурларды чакырып келеби? Бүттү вактысы. Вактысы бүтсө, анын дүйнөдөгү бүткүл доктурлар да ага пайда бере албайт. Биз ошондой ишенимде болушубуз керек. Эгер адамдын өмүрү бар болсо,
Anın bir tiyin akçası jok bolsun. Büt dünyadagi oorular bar bolsun. Biroq ölbeydi. Ayub aleyhissalamga Allah uşunday ooru berdi. Doktorlar bar bolsa arаңыздарда айтыңыздар бул не деген оору? Тили жана дили. Башка бүт денеси курт басып турат. Bir adamın bir yerinde kiçine bir kurt düşse, kança korkunç. Bütkül deneni kurt baskan. Kança vakit? 18 yıl. Ölse, oşonda oğrudan ölüş gerek ele var. Allah Teala oşunday şifa verdi. Oğrusun jok kılıp 18 yıllık ömürünü de kaytarıp verdi. Oşoga çeyin kança uğuldu, kızdı bolgan bolsa oşol perzentlerini de kaytarıp verdi. Kayra oşonca perzentliği dağı boldu, baylığını da kaytarıp verdi. Allah Teala oğru dağı beret, şifa dağı beret. Densoluktu dağı beret. Oşonduktan oğru kelse Allah taraftan sınov. Ölüm kelse vaktisi bütüptür. Bir adam balalığı bolsa Allah oğul verdi. Kış boldu. Qarаңыздар, kış bolganda bütkül alamda Allah toңdurup salat. Kiçineke haladillikti toңduruş üçün kança meynet, kança zavod fabrikalar kurulat. Allah alamdı toңdurup salat, minus kılıp salat. Kayra jayında Allah Teala bardığın жазында jaşıldandırıp jayında kayra kaynatıp koyat. Bul Allah'ın kudreti. Özünden öz emes, bul mezgil emes. Kebir yerlerde bul mezgil jok. Kebir yerlerde birli mezgil, kış mezgili. Oşonduktan ne olsa dağı bunun bardığını Allah kılıp jatat. Allah'tan hükümü. Kımmatçılık boldu. Allah'tan kaloosu menen bizi sınoo üçün kana kımmatçılık boldu emi kantip jaşaybız dep korkup tuura emes, haram kireşilerge de kol salabı, je bolbosa kımmat bolsun, arzan bolsun, Allah rızkı beret dep oşol murdaq ele boyunca adal kesip ele kılıp jüre bereu degen sınoo. Hazır kımmat boldu desek, eğer salıştırsak, salıştıra versek bolboyt. Murda mınça som ele. Murda menen hazırdı salıştırbaş gerek. Anı salıştırsak kıcalat bolabız. Murda 5 som ele hazır 100 som boldu. Hiçtik olboyt. Murda arzan nerse jeytelеңiz. Hazır kımmat nerse jetirip jatat Allah Teala. Oşuğa kımmatçılık bolsun, arzançılık bolsun, rızkını Allah beret. 1000 yıl kırgın bolsa dağı ölüm kelbegen adam ölbeydi. Ölüm kelbegen adamga Nuh paygambardın doğrunda adamlarga bir ölüm keçiktirilgen ele. Yani kündeli adamlar öle verip toktogan ele. 1000 yıl dap yaşap kalgan ele adamlar. Elestediniz 1000 yıl. Hazır bizge 1000 yıl öte eski tarih. Biroq alardın jaşı 1000 yıl bolgan. Nuh aleyhissalam 1000 yıldan aşuun jaşagan. Biroq bari bir gün öler kezinde can algıç perişte suradı. Şu 1000'den aşuun 1350 yıl jaşadыңыз. Şunu bir aytıp beriңizçi, kanday eken? Nuh aleyhissalam aytdı, iki eşikli bir bölme eken. Bir bölmeden kirdim. Bir eşikten kirip buna ikincisinden çıkıp baradı. Hazır misalı 20'ga kirgen adam, 40'ga, 50'ga, 60'ga kirgen adam. Oşol ötkön jaşoobuzdan bir artka karasak bizge ne kalgan? 50-40 degen sandan başka eşteke jok. Kanday ötüp ketkeni kebiler oturalım ne deydi? Keçe ele mektepte okuyt elek, keçe ele mektep büttü gelek. Buna bugün bizim baldarımız mektepte okuyt. Bizge bul dünya 10 yılı da 100 yılı da bir zamatta ötüp ketedi. Sebep biz unutup kalabız. Oşonduktan Allah kimge kança ömür verse oşonca jaşaydı. Adam balası dünyada Allah ziyan bere turgan nerselerden Allah kalasa ziyan bolat, Allah kalabasa ziyan bolboyt. Biz büt nersenle özüge ziyan, je büt nersenle payda dep körbeşüz gerek. Ot bizge ziyandu körünöt. İbrahim aleyhissalamın içine taştaganda küygüzbödü. Bıçak bizge ziyandu körünöt. İbrahim aleyhissalam balasın muzdayın ise bıçak kesmedi. Bu ne degen okuyalar? Emne dep biz işen içimiz gerek. Ziyandu nerseden Allah kalasa ziyan bolat. Allah kalabasa ziyan bolboyt. Ot ziyan, büt üylerde küygüzüp gelip bireudun üyünü küygüzüpey koydu. Nege? Allah kaladı ağa ziyan berүүnü, bul adamga ziyan berүүnü kalagan jok. Keçe ötkön yıllar oru boldu. Çekeden adamlar kırıla başladı. Biz ne dedik? Oru, cuktu. Biroq kelip durup bir adam kalıp kayra başkalar ketip jattı. Sebebi Allah oşol orudu. Bunun ölümüne sebep kıldı, bunun ölümüne sebep kılgan jok. İşen içimiz ömürdü, ölümdü, rızkını, oruğunu Allah beret. Allah'tan başka biri bu nerseleri bir albayt. Berse biz surayt elek oşunun barım. Jalınat elek, oşoğa secde kılat elek. Biroq la ilahe illallah, bir Allah'tan başka biri secde kılığa, sıyınuğa tatuktu emez. Sebebi bir Allah'tan başka biri ömürde, ölümde bir albayt. Bir Allah'tan başka biri bizge tilegiyizni atkarıp orundap bir albayt. Bizin armanımızda tilegiyizni
Allah'tan başka biri atkарып бере албайт. Алтын балык да аткарып бере албайт. Асманда учуп жүргөн жылдыз да аткарып бере албайт. Аны ким аткарат? Аллах гана аткарат. Илах кыйынчылыктарды жеңил кылуучу зат. Аллах ал ушундай бардык жандык ага ар бир көз ирмемде көз каранды болуп турган ал эмсе өзү бир дагы махлукка мухтаж эмес болгон Аллах. Аллах ошондой зат. Ошого кандай кажетибиз болсо, бирөө оруп жатат, бирөөгө перзент керек, бирөө үйлөнүш керек, бирөө сапарга чыгыш керек, кажеттерди Аллахтан сураш керек. Түздөн түз. Аллах өзү берет. Кандай берет? Анын жолун эми Аллах өзү билет, кандай берерин. Аллах өтө чебер зат. Түрдүү жолдор менен берет сиз сураган нерсени. Аллахтан башка бере албай турган, кошунадан карыз сурасаңыз болот, кычкач сурасаңыз болот. Кошунада кичине акчасы бар, кычкачы бар, берип турат. Бирок перзентти, тынчтыкты, ден соолукту, өмүрдү кимден сурайбыз? Кимде бар болсо сурайбыз да. Ал нерселер Аллахта гана бар. Бар экенин каяктан билебиз? Берди го. Бизге өмүр берди, жаратты, ден соолук берди бизге. Ошону көбүрөөгүн бер деп сурануу да эмиш? Я Алла, ömür berdin, dünya жақшыкен, жақтымаға, ya Allah şunu körek kılıp ber. Ya Allah den soluk berdin, kadırını bilmedim, orup kalganda kadırını bildim, hem den soluk ber. Dep Allah'tan suraş gerek, yürekten işeniş gerek, Allah beretti. Allah'tan surap, şektense Allah berbeydi. Şektenbeş gerek. Biz bir öden karı suraganda kançalık işenip varabız. Berbey kalsam da deymiz, sizge eva işengen menem. Sizde bar koyayım, berip dursanız bolatko dep kapa olabız, tarınabız dağı. Jakınдар bolsa, öte tarınabız. Allah Taalaga da ошондой кылалды. Allah бар го сенде. Өзүң айттың го бар деп казынамда. Allah мен сенден сурап жатам. Бер Allah. Бербесе кайра сураш керек. Себеби элестетиңиз. Бир кошунаңызда бир нерсе бар. Башка биринде да жок. Ал бербей атат. Эмне кыласыз? Сизге керек. Кошунага түрдүү жолдорду издейсиз да. Бирөөлөрдү саласыз ортого. Өзүңүз барасыз, кээде зорлук кылып барасыз, кээде жалынып барасыз, кээде белек көтөрүп барасыз. Ошону алыш керек. Ошондой эле ийгилик, тынчтык, береке, ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай Аллахта эле бар, башка да жок. Аллах бербей атса, ошону Аллахтан алуудун жолдорун изилдеш керек. Намаз окуп көрүш керек, орозо кармап көрүш керек, садака берип көрүш керек. Аллах Таалага капы болуп, ыйлап көрүш керек. Себеби башка жол жок. Башка айла жок да. А биз болсо дуа кылабыз, ya Allah бер деп дуа кылабыз, мындай эле берсең бер, бербесең деле жашай берем дегендей кылып сурайбыз дагы, бербейт Аллах Таала. Жаш бала апасынан сурайт, апа оюнчакты алып бер деп. Апасы базарда, жок кой азыр дептер алабыз, китеп алабыз сага десе, балага бар бер да. Апа алып бер дейт. Апасы айтат, балам, анан десе, ошол жерде отуруп алат, канча адамдар карап турганы менен иши жок, уят болот, иши жок, кийимим кирдеп калат, иши жок. Ошол жерге отурат, ылай болсун, кар болсун, отурат да анан ыйлайт. Апасы эмне дейт? Апасы айласыздыктан өзү алып бергиси келбейт. Айласыздыктан ушунун ыйын токтотуш үчүн макул мeh деп алып туруп берет, ал деп. Аллахтан да ошондой сураш керек. Allah бербесең азыр ыйлайм депчи. Себеби көз жаш акпаса апа да баласына сүт бербейт. Биз дагы Аллахтан бир нерсе чындап керек болсо, Аллахтан ошондой сураш керек. Анан ыйлаганда эч ким көрбөштүн түн жарымда туруп алып, саат 2-3-төрдө жалгыз эч кимге көрүнбөй намаз окуп 2 рекет 4 рекет анан Аллахка бүт жарылып айтып беришибиз керек. Ya Allah, мен өзү ушундай адаммын. Мага бер ya Allah. Эмнени сурасак Аллах берет туугандар. Жакшылап сураш керек болгонучу. Кичине нерсе сурасак да болот, чоң нерсе да сурасак болот. Ошондуктан Аллах Таала бизди жараткан, жашаткан, эң көп ата-энебизден да көп жакшы көргөн Аллах болот. Ата-энебиздин 5 жолу айтканын кылбай коюңуз, үйдөн айдайт. Аллах Тааланын өмүр бою бир адам айтканын кылбаса, Аллах жеринен айдаган жок го. 50 жылдап, 100 жылдап адамдар Алладан башкага сыйынып жүрсө дагы, Аллах жер бетинен аларды айдап салган жок го. Өлтүрүп салган жок го Аллах Таала. Себеби Алланын мээрими чексиз. Бисмиллахир-рахманир-рахимдин котормосун, кыргызчасын бир жерден окуп көрүңүз, китептерден не деп жазылган? Өтө ырайымдуу, чексиз мээримдүү. Ата менен апа, көбүрөөк апа мээримдүү. Бирок өтө чексиз эмес да, чектелген. Апанын дагы жинине тийсе урат апады. Ата дагы урат. Жана мээримдүү эле го. Чектелген да ал мээрим. Өтө эле жинине тийип, өтө катуу капа кылса, үйдөн айдайт. Ата дагы, апа дагы. Бирок Аллах гана чексиз мээримдүү. Чексиз дегени канча кылса дагы Аллах Таала кечпейт да. Аллах бизди ошончолук деңгээлде жакшы көрөт. Эмнеге? Макул ата-энебиз биздин бул дүйнөгө келүүбүзгө себеп болду. Бирок Аллах бизди жоктон бар кылды, жаратып алды.
Ustadan surаңыз. Мисалы темир ustası, жыгач ustası болот, ылай ustası болот. Өзү жасаган нерсени канча жакшы көрөт. Муну мен жасадым, кече түнү менен уктабай жасадым. Ушул столду, мына нерсени. Анан барып туруп ошону бир тебиңиз эле эмне дейт? Же жамандаңыз эле бул начар болуп калыптыр десеңиз капа болот. Эмнеге? Ал мейнет кылган, анын өзүнүн жасаганы. Аллах бизди жараткан, жоктон бар кылган. Ошон үчүн Аллах жакшы көрөт. Канча начар болсок да жакшы көрөт. Ошого биринчиси оңолууга аракет кылышыбыз керек Аллах Таалага. Аллах Таала бизди жакшы көрүп аткандан кийин, ырыскы берип аткандан кийин биз дагы Аллах Таалага баш ие турган бололу. Экинчиси Аллах Таалага эркелей турган пенделерден бололу. Дуа кылып, береле бер деп, бир жолу бер деп койбойлу. Сурамчы кандай сурайт? Уялбайт да, тартынбайт да, кетпейт да. Байке бериңизчи, 5 сом бериңизчи. Артыңыздан басып жүрөт. Анан кеде кийимиңизди кармап алат, бастырбай. Байке бериңизчи, 5 сом берип коюңуз, тамак. Айласыздыктан берейин деп ниетиңиз жок эле үйдөн чыккандачы. Аны көргөндө да сураганда да берейин, жок бербейм дегенсиз. Бирок кармап алып кой бербегенден соң урасызбы, анан не кыласыз? Макул деп берип коесуз 5 сом 10 сом. Ошондой сураш керек. Анан амин. Ey Allah, Rabbana atina fid dunya. Ne degeni bu ben bilmem. Moldakiler okutpay, şu Rabbana atina. Allah Teala'dan Rabbana atina dep dağı soraş gerek. Anan öz tilinde, kimge kaysıl til, jüröktön süyley turgan tili bolsa, oşonu menen süylep Allah'tan soraş gerek. Keregi yok, sözsüz al, Arapça aytıp yok. Allah Teala bari tilde düşünüyor. Siz öz tilinizde jüröktön aytыңыз, ya Allah. Maga oşul nerseler kerek, özüň bilesin ya Allah, ber maga dep. Köp dua kılgan adamda Allah jakşı göröt. Dünyada kim sizden köp sorasa jakpaytdı. Kayra kel olsa kayra aytasiz. Hazır bir nerse surayt depçi. Allah Taala teskerisi kança sorasanız oşonca jaktıratdı. Suray bergen sayın Allah'a jaga beresiz. Özü bizge kimdir birөө sorap gelse, jakın bolsa, jakşı görgen adamınız bolsa kişine bir iki jolu jaktırasız. Birok bir adamды keç albaysız. Atalar bilet. Kence balanı keç albaysız da, kence bala kunde 5 jolu sorap gelse de beret atası, kapı olboyt. Anan aytıp koyat, balam uşul uy da seniki. Kiçineke balasına çoğun atası, uy da seniki, maşine da seniki bardığı. Ata 5 son berin, 100 son berin, telefon alıp berin, büt. Kapı olboyt. Emnege dese sebebi al balası, kalgan balları çoğayıp uçup ketti bardığı, uylanıp turmuşka çıkıp, birok uşul bala keçke ata dep juretti. Ata. Oşol ata degenin jaktırgan ata, balasına bir dağı nerseni ayabayt da, ölgönde uyunda kaldırıp ketedi. Oşon üçün kaçan insan köp Allah deyiverse Allah'tan jakın erke pendesi olup kalattı. Anan neni sorasa bere beret Allah Taala. Oşoga biz Allah Taala'ga jakın bololu. Jakın bolu kanday? Namaz okuu menen, Kur'an okuu menen, dua kıluu menen, tilemçi olup alalı da Allah'ın aslında dünyada bir adamdan bir tiyin surabaylı, keçinde, keç bolganda soramcı olup alalı da, tilemcili olup alalı. Tilemcilerdi karab үйрөнүp alalım ne deş gerek, kanday suranış gerek, kanday mınday meyrimin küçöte turgan sözleri var dağı. Ya Allah, senden suray turgan toltura adamlar var, milyard adamlar var. Birok men suray turgan bir senlesin koy Allah. Senden başka biröden suray albasam, al ber albasa, sen berbesen men ne kılayın anda dep Allah'tan uşuntup suraş gerek, süyleşiş gerekti. Sebebi Allah'tan başka birö bu nerseler ber albaydı. Allah Taala barыбызды özü menen beken baylanışta bolgon pendelerinden kılsın. Allah Taala barыбызды özüne başı igen pendelerinden kılsın. Allah Taala barыбыздын dualarыбызды kabul kılsın. Subhanakallahumma bihamdika neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruke Allahumma ve natubu ileyk.